Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayod siya og dili motugot nga ang kawatan molungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan og maalamon nga sulugoon kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, ug mosugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa niya na kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui. Ug tagod-taguron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong tagod-taguron sa Ginoo? Ha? Why gusto tingali nato eh? Ako di sa ko gustong tagod-taguron, mahimot ang dugo-dugo ana. Pero mauday ko nunay buhaton sa Ginoo basta maabutan taniya nga wa magbuhat sa atong mga sugo. Na bang gisugo nato ba? Gilingi ay mong tupad ing na nagbuhat ka sa gisugo sa Ginoo nimo. Basig wasad ka kahibaw, daghan ra ba nato? Gasigi lang tag sugo, sigig sugo, ato ra gyung sugo mo'y atong gibuhat sama ng mga minyo, ang ila dayong sugo nga gihunahuna nga kinahanglan ang ilang mga anak maka-eskwela gyud. Kinahanglan ang ilang anak mulampos gyud pag-eskwela. Para nako di man asugo sa Ginoo pakapin ra man na. Ang una gyung sugo sa Ginoo nga gidawat sa mga ginikanan, agaka ninyo ang inyong mga anak subay sa maayong Kristohanong kinabuhi. Kana mo nay sugo sa Ginoo. Bikin sang ginikanana dinhi ang nagsigig yung tudlo ana silang mga anak bita sa kamot. Nga tulo ra ka buok usara di ay. Sa kana mamakak no. Munang ang atong sugo kana gyud pag-eskwela. Kinahanglan gyud mo graduate nga maayo og grado. Hangtod na lang malatusan na lang ng mga bata, mayawyawan, makasab-an para lang gyud mo eskwela. Nya mao din ay gusto sa Ginoo. Maabutan gitas Ginoo nga sigig pangasaba sa mga anak na giingon diri, sigig pamunal, sigig pangasaba sa iyang mga isig kasulugoon na tagod-taguron gyud hinuon taniya. Una
Mao nay unang sugo sa Ginoo. Tumanon gina nato ang pag-agak sa atong isig katawo subay sa dalan sa Dios nung dalan. Ikaduhang sugo sa Ginoo kinahanglan mutabang kita nga mawagtang ang sala, nga mawagtang ang mga buhat nga sala. Sama karon panahon sa eleksyon, daghang mga sala mahitabo. Atong tabangan nga dili mukaylap ang sala. Naagani manaot ayaw tubaga. Nya kamusang nakadungog nga nanaot ni siya sa iyang isig ka politisyan, tambag-tambagi sad nga uno nga lang na siya brad or sis kay murag di man maayo ana. Tabangan na to ba nga ang sala di kayo mo grabe. Imong bana mangabit ayaw kasabi aron dili kayo mo grabe ang sala. Sag dahil lang na siya ngabit bahalag sakit ihilak lang aron siya ra gyud makasa. Nya ikaw nga wa mangabit wa ka makasa. Bana sa ka imong asawa nangabit ay lang sa kasabi ayaw lag hulga-hulgaa makasa na sad ka ana kay kana laging kasuko pagpamunal ana. Nya kung naa sad tay mga bisyo sama ng inom sugal nga naka kuan ba makaamgo ta ba nga yay sugal naman di ini bisyo naman di ini ato sang hunungon. Kay matod pa diri kanang magsugod og kaon, inom, patuyang sa kaugalingon, tagod-tagoron gyapon na sa Ginoo. Gilingi ay mong tupad ikaduhang lingi. Ing na daghan pa kag saron. Ing na kuno be. Ing na ato na nang sugdag hunong rong adlaw. Kanindot ana. Iguli nimo sa inyo sa una ang imong anak di pa kailis, di pa mumata. Yaw-yawan day nimo kay ting eskwela na. Karon mo smile na lang ka. Resulta di gina ka eskwela imong anak pero wa kay sa. Di ba? Ikaw nya pa dir unsaon na mo lang na og di na mo graduate. Og imong pa eskwelahon basta di ka kasa. Nya mga estudyante sad na bullying sige bugal-bugal. Ikaw nga estudyante gibugal-bugalan ayaw lang sa kasuko. Ingna lang sad nga yay tagud-taguron ko anik masuko ko. Ingno nimo may na lang na nga siya ray tagud-taguron sa Ginoo di lang ko maapil. Mga maestra karon pila ka kabuk tagud-taguro sa Ginoo ron sig pangasaba sa estudyante no. Yaw-yaw na tagud-taguro na mo ron. Ay gyud kasuko maestra ay kasuko dia. Sagdailan na dia magwala ng imong estudyante amami lang na di madagam-am tagod-tagoron ra na sa Ginoo okay ra na kayo di ba? Niya ug wa pa jud ka mo palit og slot unsa may mahitabo nimo tagod-tagoron sa ka nga naman kay matod pa diri sa Ginoo kinsa man ang buotan nga sulugoon siya nga kamaong mudumala sa pag-apod-apod sa mga bahandi o sa mga pagkaon nga gihatag kaniya ngadto sa iyang isig kasulugoon. Unya wa man gyud ka mo palit og slot bisag usa lang ka buok. Wa ka mo apod-apod, wa nimo gi-share ang imong gidawat nga bahandi. Sige lang kag tigom. Wa kay kalainan atong sulugoon nga tagod-tagoron. Mo na palit yung slot. Anong inyo magkuntutukan na guol man kay mong mga naong basta mo hisgot at tag-slot. Malipayon man gid na ang mamalit. Salamat ha. As of yesterday, ang atong Holy Pads, Holiness, Peace, and Divine Salvation para sa National Retreat for Priests, nahalina na taog 9,114 ka slots. Pakpak.
Daghan-daghan na taghalinda. Ani gabot anig 10,000 kapin, awa na sirit-sirit na ni. Mahurot na ni inig ka January. Time sa mura mag-November ni Kotob tingali kay January wa naman. November 7 baya nito 9. So ay kumpiyansa mahutda niya mo. Nya naasay nakapalit ananay ni appeal sa atong 10 slot challenge. Kotob ra ni karong September 5. Niabot na sa 465 ka 10 slot challenge. So pakpakan sa nato. Salamat. Nya ang atong HSSG, Healing, Strength, and Spiritual Growth, para ni sa atong 10th Foundation Anniversary karong September 5. Sa 6,000 nga atong gibaligya, nahalina na taog 2,158 ka slots. Pakpak na sa stilan 3,842 na lang. Gusto mo healing og strength og spiritual growth, palit mo ani. Pero kini siya dili ni ingon nga unsa no, gitagaan lang tag opportunity nga maka-apod-apod. Ano bang i-share ba atong mga bahandi kay mapahimuslan man gid ni labi na sa atong mga kaigsuonang nanginahanglan. Kaning atong HSSG ato ning usani manghatag tag mga bugas nga 5 kilo packed rice ngadto sa labing minos mga 600 ka families nya ato pag yung pakapinan og noodles og sardinas. Sina ka ng 600 ka pamilya nga porting lisura ang atong category D sa atong mga parokyano. Makakaon ka og kanang hinatag bitaw nga 5 kilo nya arang-arang pagid nga bugas. Lipay na kayo Kami ganis una tagaan lang gani mig 2 ka kilo. Lugaon pag gani usahay. Ilog na mamigkaon. Labi na gyud buyokon tong papa nya mga lisbo na nga humay kay panagsara mamikakaon anang humay katumon tong mais nga ginaling sa bato. Pasti lang. Ilog jumigkaon hastagong dukot nga tuas kaldero humulag tubig sigihang yung dugkal kanon yung may humuta gidan sahay gos mamam palit og puso isuwa na mos kanon nga bugas abi na mo nang abi na ko guys una kanang puso nga kanang binaki may tawag ato kanang maganaan na triangle hiwa-hiwa og mama abi na kog sudan di man din na sudan. So kon ba kay dangog man kanon ang kanang humay lami man kay kanon ang kadto ang mais nga gisi mang imong tutunlan labi na tong numero 12 nya mubahaw-bahaw hait man kay kanang ginaling sa bato arang-arang nang ginaling sa kanang makina kay mura maghamis siya kakaon pro gahi lang yapon hait ba kabantay mo na may lagmay humuk-humuk pagkalungag akong punto kining naatas kalisod lipay kay tagtagaan mo nang naingon jud si Kristo unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos ako nang gibuhat ninyo mo na inyong gibuhat nga rin ako. Sa atong unang pagbasa si San Pablo niingon siya nalipay mi og niluag-luag ang among dughan sa dihang nakita namo nga lig-on ang inyong pagtuo. Pasabot ang taga Tesalonica nagtuman unsay gisulti nila ni San Pablo. Nya kay nagtuman man sila nakita nilang San Pablo nga inspiring. Kita sa dinhi kung magtuman sa tasugos Ginoo makadasig sa atong isig katao. Diri sa atong tubag sa Salmo o Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nya unsay resulta kung mapuno na tas gugmas Ginoo mag-awit kita sa kalipay. Kana bitang gihigugma gitas Ginoo porti ginato abisa ka ato lang ganing isig katao kanang asawa nga sige gigugmas bana magkanta-kanta na ini kabuntag no kanta-kanta pero nauli ging bana hubog nya wa pagi kwarta ikabuntag ana mura na nagkabaw nga gustong manungay sige na nagyaw-yaw kay wa may gugma nya kinsa man ang higugmaon sa Ginoo iyang punon sa gugma kadto sa mga buutang sulugoon ang mga tapulan
og mga bisyoso og mapahimuslanon tagud-taguron sa Ginoo. Sige, katapusang lingi sa imong tupad practice ing na sugod karon imo na kong sulugoon. Sige, ing na. Nindot kaya na inig magpakasulugoon mo sa inyong parish priest, inigingos parish priest, pamalit mog slots, palit dayon kay mga buutan mang sulugoon, di ba? Ako apel sa kog palit kay ang nagsugo ani di man ako, ang Ginoo man ang simbahan nga atong gihigugma, ang simbahan nga atong gialagaran. Gimanindog na ta mga buutang sulugoon